dufate abantu bake turabikora muri ibyiciro bibiri. Abandi bashobora kujya hasi hano hasi kugira ngo dushobore guhagarara neza. Kandi tubikore itore, tubikore twihuse. Abari bafasha bagerageze kubikoresha umwanya neza. Okay. Ndabona hakirira wari yarindi n'abandi bari wenda barifata. Abantu bitunga yaragira ngo mbonereho uyu mwanya wo kubwira n'abandi bari buze kurahira mu kanya, no kubibutsa gusa, bimwe mu byo mwaganiriza uko babitubwiye. Bimwe mu bigize imigabo n'imigambi y'umuryango FPR Inkotanyi. FPR we! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye. Iri budusaba ituze kugira ngo uyu muhango ugende neza. Inyuma ngo haracyari akanya, abandi bari buze mu yindi phase, hagira abandi bake baza kugira ngo uze gukoresha umwanya neza. Nagira ngo nkoreshe iminota mike nibutse abagiye kurahira bimwe mu byo mwaganiriye n'inzego zitandukanye z'umuryango, bimwe mu bigize imigabo n'imigambi y'umuryango FPR Inkotanyi. Umuntu ugiye gutera intambwe idasubira inyuma aba yiyemeje mu muryango hari do's and don'ts. Iyo urahiye hari ibyo uba utemerewe gukora. N'indahiro muraza kubona cyangwa murazifite murabisoma. Byatumye ibyo chairman cy'igihe yatubwiye, byatumye abasore bangana namwe igihe cyabo baza kubohora igihugu. Harimo ibi bikurikira: cya mbere, kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda, kubumbatira ubusugire bw'igihugu, umutekano w'abantu n'ibyabo, kubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi, kubaka ubukungu bushingiye umutungo bwite w'igihugu, guca ruswa, gutonesha n'imicungire mibi y'umutungo w'igihugu. Icya gatandatu, kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Icya karindwi, guca burundu impamvu zitera ubuhunzi no gucyura impunzi z'Abanyarwanda. Icya munani, guharanira umubano hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu ushingiye ku bwubahane, ubufatanye n'ubuhahirane. Icya cyenda, cyaje kwiyongeraho kubera ibyago byagwiriye igihugu cyacu, ari byo jenoside yakorewe Abatutsi. Hongeramo indi ngingo ya 9 ivuga kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Urahira aba yemera neza ko atazigera akora ibinyuranye n'iyi migabo n'imigambi. Bamwe tuba mu bintu bitandukanye,
n'undi wese ari umunyamuryango yakoze ibinyuranye nabyo biramugaruka. Ariko iyo urahiye uba wiyemeje gufatanya n'abandi kubwanyu, uwo ari we wese wagaragaramo imikorere, imigirire, imivugire inyuranyije n'iyi migabo n'imigambi. Kurahira rero ni ikimenyetso cyo kwemera ko uteye intambwe idasubira inyuma, kandi bigaragazwa umuntu ashyize ubwoko bw'uburyo hejuru, keretse uwagize ibyaha akaba ntabwo afite, ariko aba yafite, ntabwo ari imoso mu kuboko kw'iburyo nk'ikimenyetso cyo kurahira. Abafashe ku idarapo barafatisha ukuboko kw'ibumoso, hanyuma ukw'iburyo kujya hejuru. Bagiye tubikore nk'abanyeshuri kandi bakiri bato. Indahiro mwese murayifite. Hari amaboko mbona atarazamuka, sinzi iyo abandi bafite ibibazo. Mwese mufite indahiro. Icyo ndi bukore ndayisoma musubiramo. Ngiye nitwa Mfungo ariko ntabwo ngiye kurahira. Tuvuga hari jyewe, uvuga amazina yawe yombi. Ufite rimwe nta kibazo, ariko utaza kuvuga iryanjye. Birumvikanye? Twagiye. Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma. Jyewe arabavuza y'abandi ngira. Kadusubire kuri iyi ntambwe idasubira inyuma. Jyewe ndagiye hagati y'abanyamuryango. Nemeza ko numvise neza imigabo n'imigambi FPR yiyemeje guteza imbere, kugira ngo buri munyarwanda wese, ari umuto, ari umukuru, ndetse n'uzavuka mu bizaza, azagira agaciro mu gihugu cye, cyangwa se ahandi azaba ari hose. Ndahinemeye kandi nsezeranye ko ngomba kwifatanya na buri muntu wese muri FPR Inkotanyi muri iki gihe no mu bihe bizaza. Nemeje ko ngomba kwiyumvisha ko buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi agomba kurinda, kurindwa, kugira no kugirwa inama, kugira ngo twirinde ibyago byose byagwira igihugu cyacu n'abagituye bose. Ntegeye kandi ko zafatanya n'abandi abanyabanzi b'u Rwanda aho bazaba ari hose. Ndahiye kandi mu maso y'abanyamuryango ko nzakurikiza amategeko yose ya FPR Inkotanyi, zirinda gukora amafuti, guhemuka, kuzarira, n'andi makosa yatuma igihugu cyacu kiva mu icuraburindi. Banyamuryango muri hano, Mukamenutsi, mukoze ibinyuranye n'imigabo, imigambi n'amategeko bigenga FPR Inkotanyi, zampemukiye buri munyarwanda, nzahanwe nk'umugome wese. Amashyi y'abakiriye nk'uko babivuze. Ikiri bukurikiyeho ni ukureba uburyo mujya mu system, ariko babishinzwe baraza kubikora nibinashoboka. Ubuyobozi bufite umwanya w'ikunda. Hano haje intore ibishinzwe, intore solutions, yaza kubafasha, ariko nibidakunda kubera umwanya bazagaruka. Indahiro babahaye hari aho musaba kuzuza amazina yanyu, birafasha ababika aya makuru Paul. Mwabikora ngira ngo musubiye aho mwari mwicaye, kugira ngo baze kugira uza kuzikorera. Tugize vuba ngira ngo ikindi cyiciro cyakurikiraho aragiye. Abandi bahari.
byose tunatuje kugira ngo dukoreshe kuri intambwe idasubira inyuma. Yewe ndahiye hagati y'abanyamuryango yemeza ko numvise neza imigabo n'imigambi FPR Inkotanyi yiyemeje guteza imbere kugira ngo buri munyarwanda wese ari umuto ari umukuru ndetse n'uzavuka mu bihe bizaza azagira agaciro mu gihugu cye cyangwa se ahandi azaba ari hose. Ndemeza kandi isezeranye ko ngomba kwifatanya buri wese muri FPR Inkotanyi muri iki gihe no mu bihe bizaza. Nemeje ko ngomba kwiyumvisha ko buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi agomba kurindwa, kugira no kugirwa inama kugira ngo twirinde ibyago byose byakwira igihugu cyacu n'abagituye bose. Igihe kandi ko nzafatanya n'abandi kurwanya abanzi b'u Rwanda aho bazaba